ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Pulit Nursing ka babhatam na kabanta ki kina ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Usamla Yashar Mukim ubri President bar Usamla Mavian Jarwa ubri Assistant General Secretary jaga khasi Students Union Malki Circle haga khasantrik unaitung ajar phusau ke Ejahar Hakmat ki Pulit jangka Sadar Police Station Shillong. Haga jengkeran berkela patai kebor ada melami na Sadar Police Station ringkat ke Sandan lang Usamla biang bor paliar ubri unong ilam jaga KSU Central Body nakaliang jaga Usamla Yashar Mukim ulit ho bakajing syakot hajar haki Pulit kalong halo kajing Mudui Ejahar hi laki Pulit persya u bari Assistant Secretary jangka seng halo kajing khenra work permit ikinong bala bajala haga bala pharap bagi khot jaga KSU kelak tak ti ikinong bala. Nakalian ka police department mutasi limbaga ni ka Sadar PS ka khot saya arngot ki khot jong KSU kata yang bagi samla mevian beri khot jong Malki Circle jadi khot ki kalong metau dan kami ke FIR pada abang ila kali kat FIR ila alap kadan ka kamdan hira mulai di tangki jing harap sudah kani ka jingle jong ka police department kalau ka tajik tu man penduduk semi penting bismit ini mereka wega kerwak besar kalau bah kani ka jingle kamdan ni kum batam penting bismit ini mulai kena ai mesim syu ini menyai khon menyai dawa yak sarkar nak sarkar pedang berterikam ni yang lain permit bat kunjuru am ka sarkar Meghalaya man petreno mardor jaka MRSSA hangni hajala jungi ketika sumut nak balik ke Parlimen harap ini jong keti ni tai mereka don de ngam nakama kita siapa nakama kasih yang kasing lah ya orang seran lagi inoi lam itu Malki Circle bat saya snow ke iba person yang Malki Circle lah kan tapi ini ke bro kali kita kajing temu jong sarkar lembag police department banyan tim persmit ikut kasing ikwa berkan dengan saya sarkar dan kami KLP menteri kami RSSA kajing khot pi man kasih penmutun tiang saya kenal khot kasing man kasih kenyai kenrai mendia ne pok bagi kini masih kuat sarkar